Aramithi kuma rucini maseneta othe aria marathurirwo kuhetukira wobici ya karani wa bunge ya Senate mahetu mweke wa guthomithio murutire wa wira wa bunge yo kuhetukira honge itiganite cia bunge. Kinachofanyika hapa ni kwamba tunawapa huduma za kuwawezesha kujua huduma zote ambazo ziko katika seneti na kuwawezesha kesho baada ya kuapishwa kuweza kuanza kazi yao. Kwa hivyo kwa leo tunawajulisha masuala yote kuhusiana na pengine kuegesha magari, huduma zote zilizo hapa kama huduma za bima. Nene tukunyitira andu aitu tondu guthurwo andu nio maikagia kura. Koguo undu wa mwega ni guikara na andu aria maguthurite ugathikiriria uria marauga. No twitweterete ruju swearing in ya senators na Kenya members of National Assembly. Nikenda twambire kurita ngugi iria twathurirwe ni antu betu bara batuthurite. Githomo giki kiri na bata muno kuri maseneta ngugithingatithia ati hari maseneta 47 no maseneta 17 tu marathurirwo gucoka bunge na 30 ni maseneta ageni. Kuma MCA ginya o governor ginya deputy president gathi wa Gachagua gutire kimenyu moturaga no ginya kandu maikare thi makaraniria nigetha makamenyora magutindika ndama ya andu anyiri tondu kiria tukwenda ni miario inyihe wira uinge na mhaka tukorwo tukirangira indo ciao uria irahuthika kuria county ya Murang'a indo ciao ciatwarwo na ku no mhaka tuke guku Nairobi guku tukire nigetha tutete tuone ati indo ni ciongererwo county itu ya Murang'a na counties iria ingi na ndikuga nitukugia na bara nitukuruta wira twi hamwe na to governor wiki na atongoria othe aria marathurirwo thiini wa itura ria Laikipia na bururi witu wothe wa Kenya. Maseneta ya maugite thengia gukorwo magitungata county ciao no marinyitanagira ni undu wa mabataro ma itaro ciao na ona ma bururi handu wa ruma. Mawatho mothe maria magirire ku ensure ati kuruta biashara thini wa Kenya ni undu muhuthu. In English nita kuga use uregesha kamba ati mundu wothe wokira rucini aje ka biashara gake kau ni gukura gukura no ti ati kuga within a year ni kahingo kogo ni gwo. So one of the things that I would like to understand is why there is always inordinate delay in the disbursement of funds to counties, and if there is anything we can do to make sure counties receive the money on time. Na nitukwenda na warutani ICD makoro makiriho kindu kiega na kungihoteka na nitukugeria muno makoro mari kindu gitwa permanent and pensionable. Ndugutindika ndama ya guaranteed minimum return nigetha murimi agithi mugunda agithi gutwira ng'ombe yake agithi gutwa kahua akamenya gakiri akona mwisho wa mwaka. Maseneta ya 47 aguthurwo ni matanyitwo kuongererwo maseneta angi 20 aguthukio ni ciama cia uteti cikaro cia bunge no ya Senate ya kana cikianjiriria. Makirikia kumenya murutire wa wira wa bunge no ya Senate muthenya wa aramithi maseneta matanyitwo gukorwo makiria mwihitwa na thutha ucio murigo wa kurugamirira county ciao murigo wa kumurika murutire wa wira wa thirikari nene na thirikari cia county o hamwe na gutunga mawatho ugukorwo ciande-ini ciao kuma riu na miaka 5 iguka. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku cikaro-ini cia Senate njitagwo Harun Njoroge wa Maina.